abarisa bakatabarizo wabira ryo muhandici wabo Enoka Kitutu ubari kugira ngo akabatwaraho ekazi 19 zitaka yaza zitara dere zindi yaziguza abandi abantu kuba mugambereho yabatabariza bamusinjiro mu high court ati yazo mu court jorwamo nayo bamusinga aho bwahata bategereze court orders okurwa mu bitare byeye kazajiro mu court sinyinji bazishaziremu uzasinjiriza musinga owasinjirwe yatsinga twavuze ko kumara kufuna judgment ukoraje ufuna court orders zikuza kuibo muntu mushintete cyo wamutsingamo mukazibona tukashaba kungabi yatura uko kube byatura ko nkasho mutwe yasinjirwa mushango muragambira no mwamiryango arwo mucintu ninga mukashita mukatisa ngwinga somwe kumwe mutakatisa garika tumweta ijaha tumushobore se umushango gwa kusinjire judgment kunjiji orinzire Kitutu yabura kwije aba State House bagambire Kitutu ngo nabo nakimanya ngo itakatirye ngo nahabwe careceraho kuguza abantu embeho nojangu niza kubora batakakufura ninga kono maundi baza kuzifuna obono je no mishono guza abantu itaka abo rukuguza no ndangu nyesa abaze ko barafune orders zo bakazireta notekateka ngo muramuza kuza kuzibaha ninga yamara kwisa order kajibaha tarabahereze order amini yamara kwisa judgment tarabahereze orders njo kutekateka bamwe mu batura abo Kitutu yaguriza itaka betonganereho hariho mushizo riyo go aringa batengera namba ya musanzu rukubuza akana gure kibanza rakamuza ishe wa Kitutu no mumba akoze ndaganga rukanyu bazarirwa abanaba nibizukuru bandana ababo kutonga n'umugongo mbarga kahunje mu nsero narinda mbarga mu nsero narinda burya no muka gwa kahunje ogunogwanya bati Kitutu ayikirize ngo mushango gukamusinjiro mu koti ibirzona ngo konkata baramugambire cyo kurwo mu itaka gotekagira mubarge mu itaka baguzura bagira ngo amushango gwansinga tindasa yinyiranga naguzura na baro mu high court piro bakoti judgment ni yeje neyureka kugira ngo obambara kuyasazire chief magistrate na jaje kuyasazire naba kampara nuko bashara nona mu itaka nakubatinka tunjire ki ode kundagira umuntu mu itaka abatura benzire kwimusi hakimucero nuko aba State House ko bagira ngo bagende mpora babayambe no back am court of appeal tubake yongire kuzo mu Supreme Court ngwene nkimanyisa ngo na wabasa ko yikirize byarigira umukoto ngo mushango gwa musinga kunoje ngo hati bariyo mu Supreme Court akeyongerayo yashaza mu yahakanise bya court of appeal yashaziremu kuri nkitereza amanu go kugira ngo katurinde cyarwo mu Supreme Court konkengere ikitaka kozimo nkimayisa ngo nawe nko basingisa umushango numubasa nabasa ko information imwe y'umutakumanya tumukabe ni mwemera oje tunyomuze mazira y'imyaka nkigana kubarambinga hitaka haninza he akwatirwe mbabazi arebe cyaraho judgment ryaha nibaza kufite ko mungora mutanka utere nduru muzeyi batubinjira hitaka muzeyi batwita nimuze kwa mutashi tuboni to abaryaha mutujeje to abayamba on his behalf so abakutere nduru akuyambe mpora bashabire amaki 10 agarukushango mu itakeri okweyamba bucerukare bakabahereze biruko bakwataho rero bakareba uko babayamba okusigaza itaka ryabo konka kugwa musinjire ababi bamutabarize tubakatungire court orders zo kumwiha hitaka ngwenu kutwakumanya ba abiyagurize itwe tubasa kubayamba bo kubimwe mukaguro mbutamanya muraye shereke twabashaba ngumwemerere tubamanye mukabura mutuje kubura twayamba kandi mwija bwanyuma twarikireho kandi murubiya ande tutabarza umuntu umwe ahubwo niwe umuntu umwe mu mwita Kitutu Enoka haza akabari member wa association ejo mukagene secretary nabwanyuma yiza yahambita kawe nko muntu yarasigaza wenga umwitakeri harumekana sana n'ishomero ebyaguzibwe Kitutu factory y'umwani amaki 10 ahanda no famu yente kandi ubwa hatabarinzire court order eyo kubabingamo amakuru agagasha kwa Michael Atwakiri.